Pozdrav ljudi, dobrodošli u Boston Games AK, danas igramo Counter Strike War Zone 1.6 na serveru On and Only Deduced 2. I sada će biti u opisu videa. Ako neko ima svoj server i želi da snimam na njegovom serveru, neka ostavi IP u komentar. Baci foš. Dobro, ostalo nam je 8 HP-a. Da kupim tako. Samo malo. Tako. Sve sam malo pojaču. Hajde, ću ko naletit. Hajde, evo da bomba, pa ako naleti... Nema nikog. Rekt. Dobro, 1-0 skor. Da vidim koliko ima igrača. 16. Evo da ja, pošto ti tamo je. Dobro, je ostalo nam 10 HP-a. Opako. Zoka crazy. Imam samo 10 HP-a. Izginit ću. Valjda ću uspjet pobjeć. Drnula je bomba, ali sam uspio pobjeć. Ostao mi je kalaš. Dobro. 2-0 skor. Koliko već snimamo? 4 minute. Dobro je. Da, hajde ovako, moram nakupovati. 3-0 skor, koliko im sad ima? 18. Dobro je. Idemo. Hoj, penji se gor, ba. Što ga ovaj snajperom rulja. Ljudi no. Tako. Pet 0 skor, snimamo 6. Ako nisam rekao, ovaj video će trajati 10 minuta, možda više, možda manje. Neće sigurno biti tačno 10 minuta. Dobro, headshot. Mnogo ga tu nema.
Nekog tu nema. Kako brzo završena mapa. Ne mapa, runda. Pardon. F. Dobro, pa mu je nestalo metaka. Joj, get trick. Ah. 7-1. Skor. Nemoj smatrat drugi za VH, server ima odličnu zaštitu. Forum, da vidimo foruma. Ali kačava. Još mu ovi govore da je čovjek AFK, on... A idi, tudom. Dobro, izginuo lik. Šta ti tu radiš već? Primio sam koji metak u glavu. Alika. Još ova dvojica. Nema njih. Hajde ba kilajte tog playera. Zna li? Broj. No broj. Vidi. Kako je ga vidio? Aha. Cheat. Još ovu rundu i to bilo to.
Eto, to je bilo to što tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!